And before we start, I want your kind attention for a very important person. Welcome on stage the Chief Executive of the Irish Marketing Institute, Mr. Tom Traynor, ladies and gentlemen. Tom. I would like to warmly welcome you to the All-Ireland Marketing Awards. Is Mr. Thomas McCrainer, ta tahi trocha bliana go magursi gra. Agus linen in treif sin, te kitwur a bridjantagum le colachti a chorchan kin. A han shaw, Tommy ar hor duchlan ur. Duchlan all war. Duchlan doyanta, better. Well, ik heb me Jan score blien bij een goeie biogoni. Ach, beter nach mij si bios na geld dat die maratashi veel lager. O bonio en staat, rin realtisch lante ha erig die aan redelijke afjochen. A heb ar huwelijk. Maar we moeten bra aan de skalteha aan redelijke hegest aan de puistie, niet wij kantjari doegesjogen, niet wij aan redelijke waar het tjange. En geen kantes dat doe van woorden in mijn wormse. Na henstructuuri ta agan je veel lager, en kamer den kerstiger, on will she fit for purpose. Agus ní redim se go bhfuil. Ik taringar tahin am leinta fada san arniol wargaíarta. Tá mé a gulí anú iirecht ma haniolas garamú a chur a bheith mar cheis na Gaeilge. Muna gurn tú fiúntas an Gaeilge, ní cuirig tú fiúntas na rudaí atá marigé car fiúntas hanis, rudaí an TB, na Facebook agus na Google, rudaí a bhainean le tiiscint, féin tiiscint. Racha me charsáile, go tíortha eile ina bhfuil afjochen tanga ar siúl. Go bheice me cadé a higlan na ólamastú. We respect the English language. I've had enough respect to learn it when I was 5 years old. Why cannot the English contingency think of a way to learn the language themselves? Fortunately for us, we cannot imagine a Basque country without Basque language. This is a definition. This is my world, this is my country, this is my land. We speak Basque here. A ré an dóndaithe nniu, tá brú láidir ar bhinn teangatha. Faigheann beirt teanga buas ahan bhí. Deirtear go bhfuil ar deanga Gaeilge chéin cosú le lung atá gul go tóin poil. Agus rathaí, muna hiag muitir na héireann i dearthail arthaí. Agus seoch an cheist, an féidir linn. Nuair a arcan tú ar tionscadal grower bí na fáile amach céchol láidir agus atá sé. Is léir go gaithí tú na hawer, ceart maithe a bheagat, agus éad a bhascú le cuaram agus na scill. I gcuirsaí gro tosíonn tú le fís spragú, bríomhar, dána, sillar. Pictar den tóchaí a bhhaid leat. Agus an sin fógraíonn tú mission, ag luú amach go dtí atá bronnagad. Hart ar sin na lig agus fríd gach rud a dhéanann tú bíonn do chud lochanna. Sa dúi scólas ag daoine go dtí atá tábhachta agus go dtí nach bhfuil. Nuair atá sé sin lig deantagad, cruthíonn tú strátais. Seo an dói practicio ó bhfuil tú ag gol do chud cospaí ó bhain se maith. An bhfuil fís ó bháin aontaí ag na scarthalbhaí, agus an bhfuil seansan í a bhainte maith. Chun tús a chuirlim a bhise, híl me gur fear gulchan cáinte leis na daoine atá frogachas policy teanga. Dul sí an rialta strátais a ddíirí ar afheochain na Gaeilge. Chuir me go tear chunan na búlú leis an áire donatha mo gcineile ar a stáit na Gaeltachta, agus chuir me chéistear fan phleanna teag an rialtas. En je hielm gur één rúne, wan an Gaeilge fi brú as na cantar Gaeltachta, go specialta a masc an níos a óig, sílim bhfuil sé sin ahananta ní bhhainnig daoine coslam hain a haig rinn na Gaeltachta, agus fi bhhain ag an rinneidech a sin, an sorbe teangálaíarta a hanig amach rinn blianta haint, scaire sé muid a rig, mar dúirt siad muna gortar srían ar an chúlú seo, go bhéitú sé fach an glún eile a mó cantarí dúchas ar bí an san Gaeltacht. Agus sin an fáil go bhfuil buideis teamáinte fáchaine an strátais a chuú an neirit sin sihir agus smuointe agus a bhfuil muid an neirit sin cóir a híú bhfuil muid geirí chur a bhéim go fad agus is féidir. Cé tá freagra as an strátais fiche bhín? Well, an rialtas ar nóide agus an ring na Gaeltachta áirisite an regarat omláin an sin bé úd
Madras na Gaeltachta mar hampla, bei imchorwór acquisition, bei forest na Gaelice, bei imchor acquisition fod na tíre, tá bille teanga ná bille Gaeltachta agan anish. An chiad bille Gaeltachta hanig ista on lí déag cígas a sé, rud révlaja. When tú úsa just an fáil révloja, an bhfuil révloj dí harin. Stieta ha ré, ó hiúh an chospirata agan go mé nun révla teanga geist a Scarabee, a teise an deanta, caihimid corchuige a gart, níl mar an ama fáice, ag an réaltar go mór, agus sin an fáil góil bud ag tóirt mar réaltas an neritin ama dé, agus go bhaid ama a lí caite go héin le tomol a luas o capú beit a blianain ag pléile seo. Hastil me go túisgurt na tíre, le feicil go démar atá géirí leáin sin leis an teanga. In anion as bataciaachta ón stát go starúil, tá cuma ggóil an Gaelic ag neartú an seos na sé chundaí. Bhí ar chéine an seo trídear sanna gearta bonúsathe. Mar sin, ní rud úré trídear sanna gearta teanga. People have a graph of language up here because they felt that language rights were part of the denial of rights across the board. And the Irish language was, for me, was just booted all over the place as part of that political opposition to anything that was seen to be attached to being a Republican or being a nationalist. Tell us a bit about your vision. Well, my vision is that I could bring forward an Acht na Gaeilge, an Irish Language Act, and then looking to see where the needs are. And looking at those needs and trying to almost come up with a robust, strong strategy around the long-term planning as a target. And within those targets, there should be things like growing the economy, growing industries, you know, supporting language development, supporting education, further education, arts. Any other service that you do through the medium of English, you should be able to do through the medium of Irish. I'm not going to get it all right at the very start, but I need to at least try, and I want to do it with the best of expertise and the best of advice possible in order to move this stuff on. Tá an cuma go bhfuil na húdra seo yes agus a hui chomata de chuis na Gaeilge, agus tían siad tóchaí chláinseil dithe. I gcursaí grá tá sé táhachta Cynasíocht leidir bh an. Daoine atá freagra as na tarthaí an príomhaimena agus airinn mar hampla. A caiime a ráid nuair a bhí mar gceiste leis na aire a caint fan na freagrachtaí, ní ró mar róchinte cé atá Guinness. Is cinse go bhfuil ról táhachta ag faras na Gaeilge, agus bhí mar andéachas a Clinston go déabhí le ráite go. Eirdi, instú fan na haimena ag faras na Gaeilge. An ráitas mission atá gine faras na Gaeilge na úsáid na Gaeilge sa stéal léthúla bhéadú. Agus go dé mar atá sé gáil? Well, Brands ar an dáin agantúir. Má agantúir ar na figuríonn san déanairú, tá na figurí sin na fuas ahanúir a bíos déanairú ón lín an líine bhfuil Gaeilge acu. Má henú siar go dtí an déanairú an 9 a héineag is 3 faoin chéad ar Ilan na Héireann a dúirt go raibh Gaeilge acu. Má agantúir an déanairú ó Yes is daoad a héan faoin chéad in Javílas a héineag agus an déanairú Jeranna an seo hui is dír a chara deithfuoin chéad. Now, go bhéad acu úsáid in an teangaí go léthúil, tá sin níos lúna sin, ach cruthíonn sin go bhfuil baith ag pobl na Héireann go fáil don teangaí. An éiste atá ágamsa go páirsanta na níos mó daoine ága, agus tá mu sé caint ar chéad an níos móna cé go faoin chéad do bhíine ága Ilan na Héireann a bheith ilte in sa Gaeilge a bheith lífa nó meastar a lífa in san teangaí, mar éids non tréchi, agus ma éiríonn le na daoine ága sin, agus an patrún úsáid a teangaí acu, a athrú, céalaíonn sin go leanaí siad a ré caint Gaeilge frídin síal. Agus ma angan tú a ríist, agus deanam sa tagart a gcónaí don déanairú, ma angan tú ó yes ar an patrún úsáide léthúil i néad a ghine an scala agailt, titin se. So sé an ís sin ó héineag dóiag suas go dtí 6-7, sin an tám a dhéanaan daoine an cinne go dtí an teangaí atá sé go lóirt leis na cairde acu. Agus tá sé feici agin agus tá sé tliiste agin. Daoine ága Sky Gaeilge acu ach an teangaí lórann siad leis na cairde béarla. Is léir go bhfuil áit lárnach ag an íos óg in nachbheochan na Gaeilge. Tá sprucan na uailmhíonacha ag strateisficha bhliain an réaltais. Mar hampla, an méid daoine a lórann Gaeilge ach an lá tí an muid an chóras a dthitheis, ardú ó 83,000 go 4 milliún.
Agus an méid daoine a lór an Gaelic ach an lás réaltart, a ardú faoi fiche cúig fan géad. Tá daoine an nachgréidean go bhfuil an strata seo in deanta. Cé dhéanathe go maithe san réaltas? Well, I chéad í ná an strátéis fithe bliain an Gaeilge chatha drepa sí ar fad. Dosach baire, tá sé gosú leis an nóra bunaíú an stát hí sprochanní míréadúla ilug ag a stát. Agus mé ála gur sprochanní míréadúla ilug an, ní étí cinná léon flein ná, ní étí éon sais funnamh a chortaí fiardan nád. Tá rud céanna tarlúnis. Tá na sprochanní atá fithe bliain, strátéis fithe bliain an Gaeilge míréadúil. Ní léon bunús ólaíoch chorbe leis an figúr sin gur féidir 4 milliún gailgóirí léthúla a chothú tíbhistide de scór bliain. Má bhreanín tú ar an bhreatain bheog, tá si ag súil go mééis siad an méadú cuaig fan géad a chur lína Breitneisiúirí chula déimlíana. Tá muidig ar an méid céanaí ana chula bhliain. Agus sinna heastóch le go bhétaí an 4 milliún sin. Bear a bheith réadúil. Tá meach sprochanní réadúil an, détaí do bhaint amach, agus détaí dóchas daoine a chothú, agus détaí funnamh a chothú ar an dóchas sin, agus béidir go éireocht lín na sprochanní a háú, ach ní mada leis na sprochanní atá an, ní féidir ach teparing. Is léirdú leis go bhfuil chuidhór ébre le déanú agam. Mar sin, ba chartú duine chata eile bhfuil taide deanta aige ar an áhar. Chúimach an cainte le seosa meid donathe ó acadú na hoscailíocht a Gaeilge. Tá chuidhór taide deanta agat ar stáid na Gaeilge. Ctí do bhharil ar an teanga san láithe aniu hon? Well, má bhreanú muid ar an tír an ámláine, tá coplárad gur féidir líne rá. Tá san go bhfuil forbór an phobal báúil go Gaeilge. Fecinn siad í mar ghiné hábhachtach dá bhéinúlach dar neireach. Gus tá sé sin an tábhachtach. Fecinn muid freisin go bhfuil córas éidecha sein trínar féidir lein cumasáí he sa teanga thucht go ormhór na naine. An rud nach bhfuil éidir heilení an áfach ná tógeall ar an aber sin ar fad agus pobl nua teanga a chrathó. Sé sin nílig éirí lein critical mass go Gaeilgóirí a ála tá tomanta sin gan teanga a bhrahans choláidir sin faoin teanga bhfuil siad sásta tosaíochta thuirt gon Gaeilge a choligné dasaíoch. Títarú go gaithimúid pobl na Gaeilge a leithnú, Gaeilgóirí a chruthú, tiilú daoine a spreagú chun Gaeilge a ghlacú thug a hain. Maragaí úra oscailt agus híhrú mas mian leat. Tá mé a gultalan í chanin in nuair a cholam ciile, le clinsin cé atá siad ag deanú an seo leis an Gaeilge a chorchan cil. Bhuail me le sinnéad ní bharnóg, ban óga bhfuil físeaí don teanga a measca níos a áig. Well, in Spragatagi na sort pobl Gaeilge a cruthú a bhfuil sásta agus abalta teacht an seo le Gaeilge Lúirt, le Gaeilge Ólam tá na haisna sin agin tá muidir an rangan a chur fáil le go mééis siad an fólam, bíon tránna gceist agin curcail cura agin le go mééis siad an socially trí Gaeilge agus an Gaeilge sin úsáid tíomh míad an seo maranga tá rudí an tá club aigeán tagan na páistí a bhfuil Gaeilge acu le Gaeilge Lúirt agus le sugrú trí sin, so tá muidir an pobl a cruthú hart ar na himachtaí agus sin go bhhasaí an pobl trí sin. Agus an bé muidir gobar leis na Gaelscoilna, so tá muidir go méim na Gaelssealbhairí a bhfuil Gaeilge acu sa cear, méid siad san ag ceannach leisteach sa rud atá agin. So tá muidir go méid sé oscailta de ganar bé teachtasteach, fáil amach go détar go ré, agus beidir just teachta grang le fáil amach go détar a gceist leis an Gaeilge. Ba tá an teanga ag gola warachtail, tá sé táhacht a dearacha an íos áig a bhúnlú. Chur mé ceist ar scafte mic léon ag golasú na trúnaide mala cria, fanna gud barólathe ar folasaí teanga an réaltas. Ó heh policy an réaltas tá an stratéis fé bliana acu leis an Gaeilge Churcan Cín ach ar an taobh eile tá sort views éagsúil agam ar an idicus trí Gaeilge an tuis go bhfuil sé cinál croíonn sé rud a measc báistí ceapan go bhfuil an Gaeilge don scoil don am bhfuil an múntóir láthair agus sin tá sé just ag chur an Gaeilge isteach a busca eile agus cé go bhfuil an cuid maithas déanta acu níl sé go má ó heh an pobl sin go generálta a chur ag leabhar Gaeilge. Drasal mé ar a manscoil agus bunscoil lá Gaelach ach ní dóilm gur bíd san an ás gur for mé kind of an cuid grá bhfuil agam den Gaeilge. Is tócha an príomhrod gur spragu mé ná rudí a héile bhí an dearfach ar mé trí Gaeilge Coláistí Sara ní rah an Gaeilge an príomhrod a bhí ann ná an cordis agus an sprí agus é sin a Churcan Cín agus bhí an Gaeilge an just an rud a chur an nasc sin adran. So ceapan gur gá den rialtas cinál lína díreach a thugann leis an Gaeilge agus dul le deangáil a bhd níos mó le agrasí ag bhfuilig obair ar nó san Cumann Gaeilge an seo a trinóda agus
timppla na choláistí, mar is muidir atá ag déanamh rud éigean ó bhuilig obair. Tás a gine lig an rón lárna a bhíon ag an chóras a ddíthis. Ag golbú daoine óga le bheith éifeachta in san ina dibre. Ach cén strátais atá an réaltas na daoine óga sprágu chun géirigh a láirt. An chirdú a chaithú dhéanú a hamas am huirimsa an tréw a stapú. Agus mae iri yn ein eisiau enw, be sy'n ys fosa a chasw y ras. Ag eisiau yn ffa, gofro mae yn eisiau sy'n stratesiwr, gymryd bod eich dirw eisiau an wytyr oga, an dynia hen. Agus cyrrum ffoel ti'r yfyr, wel yn edrych eisiau eisiau sest a re, wel diacar arti eisiau yn gaelig on san chorus edrych eisiau, agus ta eisiau dictor fwy syllabus ŵr o hwrt yma. Cynna fe styria yfyr hen cantar ti wyd an gaeltart, agus cynna fe styria cantar gaeltart a hen yn eich wel an changi mor ched changa ag an ddelta. Ta eisiau gawr cymaint eisiau elwynt na mwyntiori. Tá rint Maltaí agan agus beir a gawcarú béidir a choida áhar múntearí a bhaidní smó ama a chahabh an sa gaeltart ná mar a teis a chahabh tíigh caiin siad coppla seaartain béidir a choida fa bliain ná teirma omlan a chahabh. A scalan na gaeltarta tá cruthíart a dhéharin, tá saolaíart a dhéharin. A sin cudas na dúhlain a tugain, sin cudas na deacaratí a tugain agus sin cudas na faibanna a tar a réite hagan. Sin teab tá ag éidechasóirí ná díú a riachtan sí fóla i siúd atás na siomí rangan. Agus ní rocket science atá. Níl tád deacar faoi se. Ba chearca meach plein omlan leacaí amach na cheirh blion déag a chan gasid. Ó, an siad isteach na níon an bhega go críochnaín siad an ortaist. Agus nach me te fácaí go búntear an seán an siúd go gas a scoláide le béidir duine ná bert sa geirh blion déag a chaisiad sa gcóirsaidechas is sprácasiad. Ba chearcbach an sprágus an leanúnach, ba chearca me te céimiche. Agus níl tád deacair faoi chóras mar sin chur an áit. Ach cá fís a bheith an, cá sé bheith ag fé Canadaach de tásan rinéidechas. Cá siad einachtáil nach bhfuil an rud atá dhéanach nachil se gaibre. Agus tá siad a lécinn síos go mór. Gaisúd agus tuismór in na tíre atá fíorháil agus bhfuil fíorspéiseach a ghail agus gailge ólam agus go deimhin í labhairt. There's certain photographs that are distinctly New York, and there's this photograph, and it speaks to the immigrant experience. What caught my eye was probably his eyes. Almost like the hair in the back of my neck stood up. I said, Jesus, that's the old man. Lone sa spéid. Lála Pádraig a leabhar tris an nuí TG Ceathair. In san dóin grá is minic a bhaine tú úsáide saolacha grá rathla ú áitina eile. Mar a dúirt Steve Jobs fan a cholacht Apple, ní ró naire ar in a riú smuointe maithe a réidú. Tá mé an seo a ddír na measca, áitina bhfuil cuid mhór imachtaí ar siúl leis an teanga dúthais a chéomhnú. I measc na himachtaí teanga, tá an córas tom éidithis ag méadú an seo, mar hamplas na scoltathe ícas dula. Agus tá siad ag buint táithí maithe amach. Chuaigh mé chun cainte leo le tiilliú álas a aisle fadúda. You teach entirely through Basque. You teach Spanish as a subject, but those aren't the only languages that you teach here. No. We use a multilingual system. What other languages? When students are 4 years old, they start learning English. When they are 6 years old, they start learning Spanish. And when they are 12 years old, they have the option to study French too. And what do you say to people who might say, you're teaching too many languages, wasting too much time? You should be teaching science or maths. How do you respond to that? Well, we teach science and maths using other languages. We teach science or history or music in English. It's good for the brain, for the life, for being a citizen in the world. The philosophy behind the Ikastolas is watching the world through Basque eyes. It's not a question of learning Basque or learning about the Basque culture as a subject at the schools. It's connected with real life. We want to make Basque citizens. We want our students to be proud of being Basque. It's not a subject.
It's a feeling or a way of life. Duréir is gún, sin rud a geisteach an seo sa choras scoil an Neamhspleá, ná siaraní maithe bascaí a dhéanamh as na daltaí atácu. Mar sin tá níos mó gceist na idiachas acadó a bháin. Tá cosparí acu, tá luachna acu, tá stratéis acu, agus anis tá sin a fáil tarthaí maithe do bhhair. Wel, ceann na rudí is mó thuach dóchas dommas dócha ná an méid daoine tuismóthirí tá gránú Tommy dachas tre réige dá chud gasúr. Níl an stáitin an freistal ar an éileh, agus sin trú é sin. Agus feita gomsa gur é seo ceann na rudí is dócha go mé ceart béam a chur féchans go méid gachasúr tá géire an réige ránú mar hanga fólama go méach an tsean sin ag an gasúr an Tommy dachas áil tre réige dosach ag sna bonscoilení agus an dhé sin go méid sin an scoilíocht tre réige áil sna gailcoláistí amachchan sin. Mar níl dót fhí cohín Tommy dachas, cohín se caintóirí nádúr a gailge. Agus sinna heastíonsúing, má Tommy di géire go méach an tanga seo bio, má Tommy di géire go méach an tanga seo a úsáid, tíomh móide de seomí ranga. The successful kids of the future are going to be the Gaelscoileanna kids because they can handle Irish, English, they're going to be better at learning Chinese, French, and they're going to be better at mathematics and science. So we need a complete revolution in our understanding. Monolingualism is the way of the past. Bilingualism is the way of the future. Because if we can get our children bilingual, we can propel ourselves into a very different space in terms of educational performance. We should be aiming to be where Finland, Israel, Singapore, where those countries are in terms of excellence in education, in language, in mathematics and science. If we can get every child in this country even speaking basic conversational Irish at the age of 6 or 7, we will have made huge strides in advancing the performance of children in a whole range of educational areas, not just language. Tá an seo an Alban, le clinstin cadé mar atá géirí leo Gaelic na Halban a churchan cin. Ní bhhain go bhfuil an tír seo chu cangra dúin agus bhfuil mar deabalta eicil éireann, a tá an teanga dúhisin seo inta casal lena deanga héin. Agus tá cídhór den na dúchlan céirna ag na Gael ar an dáthíú do chrúgla méal. Heistil mé hiag an ilin scíhanna, Aitu bhfuil an eisteocht a galiste tríthú level lan Gaela ag codú le bhéadú ar lín na níní atá ag Lord Gaelic na Halban an seo. A chu maithre sin, tá sé ag spragú gríomhaíocht Gaeligar sa cheantar. Norman, what is Solmór Ostig? Well, Solmór Ostig, I suppose, primarily is nowadays the National Centre for Gaelic Language and Culture, but Solmór Ostig started as the first Gaelic college in Scotland since the time of Iona. It is a college of higher and further education, but it is also a part of the infrastructure necessary to make sure that the renaissance of the Gaelic language continues into the future. So you see Solmór Ostig as just a part of a bigger picture? It is. It's an important cog in the wheel that is Gaelic language development. It's the academic arm of it, and it's also the element which experiments a bit in terms of how do you create the infrastructure that will allow the language to develop? How do you actually create job opportunities so that people will want to live in rural areas and actually utilize the language within that community? And I suppose if there is an exemplar of what Solmór tried to do in the very early days, it's actually being, proved in Slate here, where the population has grown quite dramatically and the number of Gaelic speakers has grown dramatically. And the number of job opportunities have also grown dramatically. Okay, you take an area and it has a distinct and unique language. It actually makes economic sense to stimulate and develop the growth of that language. Because, the minute you do that, you're creating demand. You're actually creating economic demands. Because if it's in education or whatever else, you're creating a demand for skilled people to produce product
You're creating a demand for products, goods and services to service a growing language community. And out of all of that, there is the opportunity to see business develop from it. In terms of convincing people about the value of it for themselves, it's tied to the economic aspect because they're seeing it as being something that's creating opportunity and creating enterprise and stabilizing communities in maybe areas where there's a lot of population drift. There has to be that sort of level of understanding within government that when you're talking about economic policy, that might impinge in some way, negative or positively, on language planning and policy as well. So it's that bringing together that level of understanding, and if you could manage to do that, then you make the whole sort of infrastructure more effective and efficient. Is léir go gaithí strateis teanga bheith cóthailte leis strateis economiachta, an bhirt sé gobar as láha chéile. An bhfuil Virginia éireann I gcarchar a Gaelic mar chastas nó mar sacbhain economiachta. Tá ré nua an inniu, ré na technoliachta. Sí an targadra úré an teolas. Is tréimhse í seo ina bhfuil cumas ag daoine ólas a ail go first, agus a aistrú go gasta, ólas nachrú acu ribh seo. An dóin mór digita úr seo, tá achraí móra an. Ní a bhain na gursaí grá, ach sna dóianna bonusatha ina mé an daoine ag marachtáil. Idir atá hús caiineachta ó híomh cuasaí nó álaíochta de, agus a bhfuil cidmhór scríofa ige an nasc idir cultúr agus economiart, sé fin bara ó bralachain. Tá mé a caint faoi conas is féidir nó álaíochta cothú ina bhfuil an tír seo anidirnáisiúnta agus an áid túla gan am céanna. Agus an slí a dhéanaan tú éis sin ná, féin tú achfaní atá gutsa faoi le. Agus a gan am céanna, hosíonn tú ag dósa leis na hachfaní nachbhfuil a gut, nó atá ag daoine eile. Agus tá sé sin á dhéanamh ag tíortha a hiigé sin nó ar fuair siad neamhsplach as bhín an Danmharag, an Jonlan. Tíortha mar sin hiig siad go gcaithg tú réamhlód cultúrtha chothú, chun tú féin a bheith neamhsplach, chun tú féin a orbert mar Gaeilgear, chun tú féin a orbert mar suci. Agus an rud a chaileann tír seo de bhar an stairtágaing ná é sin, nóair a chaile mar an teangan. Chaile mar rud a bhain língne, is rud a bhain ling féin, a bhí an luachfar de bhar gur lingné. Agus an áitin bhfuil an Gaeilge cóláidir. Ná is trid spiridálta é. Is tá tú ag trid ar son rud éigean nach bhfuil sé sa léir go bhfuil éon luachar. Now, ceapan daoine gur geall tú nuair dearn tú sin, mar ceapan siad bhfuil tú ag caint faoi bead a religiún a bhd éigean. Níl, tá tú ag caint faoi na rudí atá going go léir, atá stig an go léir. Ní gád ag éisteach nó léamh na rudí a scríomh Mícheál Chuileáin faoin tír seo. Is na rudí atá rá gomsa na rudí a bhí árá ag Mícheál Chuileáin. Sar bhór sé bás. Agus an rud a hiig sé sin ná, caithg tú, nóair bhí an tír seo, nóair fuair an tír seo neamhsplachas, go gaithg muid neamhsplachas intine chothú ag an am céanna. Ní rairigling é sin a chothú. Agus tá an Gaeilge fós lárnach sa trid sin. Agus mun an airianling leis an Gaeilge ní airiigling sa Gaeilgear. Ní de bhór go bhfuil siad nascathe go díreach, tuigeann tú féin. Níl mé rá má tá daoine an Gaeilge a labhairt go méid Gaeilgear láidir againn. Ní hé sin an airgóid, an rud atá mise rá ná, muna gcuireann tú fiúntas ar an Gaeilge, ní cuirigh tú fiúntas ar na rudaí atá an marigé car fiúntas ortha níos, rudaí an TB, na Facebooks agus na Google, rudaí a bhaineann le tuiscint, féin tuiscint. Darla fin bara, tá sí ar chumas ag an teanga forbairt economiachta a thomáint. Má tá sin fíor caithfidh muid ceiste chur ar on hain. An bhfuil muidir na hÉireann ag amsú cultúthal nuair a thugamid ar gúil leis a Gaelic. Amandí chuirm sé ceiste an hain, a meach sin níos fearr an Gaeilge, nach meach neamhsplachas bantamach agan, nach meach muid faoi stáit neamhsplach, ach meach muid fós faoi Westminster, a meach a bhhad níos mó úsáid gan bhaint ag daoine in éireann as an Gaeilge. Mar atá sa bhreatain bheag. Ní léon síorse folatúlach up sa bhreatain bheag, mar a fómuide, fós héon tá an bhreatnis a bhhad níos láidre ná mar tá an Gaeilge.
Mar tá sé táhachtach do bhainte na bhreatain na bige. Gespánadís gur náisiúníad trín bhreatain se úsáid. Níl an táhacht sin na hiile, níl an táhacht chomór in éireann, míála go neisbeachas ein. An seo sa bhreatain bhog, tíim an teanga bhreanis ahan áid thar timpeall orm, agus tá teanga le Clinston sna siopaí agus ar na stráideanna. Tá cuma go bhfuil éit níos nadaithe an teanga an seo, ná mar atá an Gaeilge an éireann. Go dtí mar a tharla sin. Bhfuil mé na Gary Wynne, fear gro a bhfuil curchaige faoi leithiige de churchan chéanna chomhlachta, agus ag an am céarna ag neartú úsaide an teanga bhreaitnach. Gary, tell me a bit about Care Kimroom. Well, it's a business which I started in my free time for the simple reason I had this sort of little mission, as we do, to start a business, an efficient business in the car world through the medium of Welsh. So you have a very strong strategy around using the Welsh language. Yes. Do you fear it might be restricting your market size? We have a turnover of over £10 million a year. Every part of the administration work is done through the medium of Welsh. All the staff speak Welsh. We have a policy, we will not give business to anybody except Welsh-speaking people as long as they're efficient in the work that they do. And we find that that little network of Welsh-speaking businesses help each other. And if we keep the money locally, the chances are we can help the future of the Welsh language and the future of the Welsh culture. Does the government provide assistance to Welsh Nothing companies? at all. In 30 years, I haven't had one penny towards doing anything. Having said that, I haven't really asked for it because I don't think I should have to ask for it. It's something that I do as a part of my business and it's a part of the duty I have towards the Welsh language. Tá an concept sin, dúilgus a leith teanga, le feiceáil a dír na másca. Éitir bhfuil me le Paul Bilbao, Rúnaí Ginearálta ar Conselua, agraíochta tá dírí ar Albert an teanga Wascais. Tá 5 agraíochtas trocha páirteach Conselua, agus tháinig siad le chéile le guth hamháin aontaí a chóirt don Ghluaiseacht teanga. Our first priority in Conselua is just to accelerate the process of normalization of the Basque language. The Basque social movement have realized that if one day we want this society lives in Basque language, this is our final aim. We are like a lobby to show the politicians and the institutions that they must change the language policy, and well, that's the reason that we are like the director of an orchestra. I mean that we need that all the instruments play in the correct way, just to normalize, to recover our language. George Paulium, go bhfuil teastas teanga ar fáil de chomhlachtaí a bhain úsáid is an Wascais ina cuid grá. Tuigim an teoraigh, go dtí mar a brinse go practicúil. Tá mé sé golchan caiinteanais le ceann na chomhlachtaí seo, do fáile má dú héin. Tá ónínsa a géirí a gceannas ar a chomhlacht leat tresnach. Agus chomáid le heitis láidir mar a géirta, tá áid lárnach ag an teanga Wascais is strathais an grá seo. We have a market for Basque-speaking customers, for Spanish-speaking customers, and we have another market for French-speaking customers. We have seen that our Basque market has increased in about 40%, more or less, because what the Basque customers want is to offer all our services in Basque. We have an internet site only in Basque, and we have invoices only in Basque. We have a quality system only in Basque. We speak Basque. So that's why we try to offer things the other suppliers don't. Is it enough to just offer the services in Basque? Or how important is it to be excellent at what you do first? Well, first of all, you have to be excellent in what you do. You have to offer good things and you have to have a good service. And then, if you have all that, you will have that loyalty with the Basque customers. So you've realised business success as a result of your focus on the Basque language. Oh, yeah. What market share do you have in the Basque market? About 90%. 90%? 90%, so yeah. You are, by a long shot, the dominant player. Yeah, right. We tried. In sa nuachtan leichel Bascais beria, tá etjes margéta le feiceáil go sillar,
agus tá ard caidian churtha grí lár na stratéise. Chur mé ceistear a phríomhaimena Marcello Otamendi, faoin na dúchlann margaíochta a taigean cholacht. Well, it's going to be difficult because first we have to do is trying to improve the level of Basque speakers. But we cannot do that because we are a paper. We are not education ministers and we are not a part of the government and we are not a public institutions. We are paper. We can be very strong, but we are paper. So the first we try to do is try to convince other members of the Basque community to accelerate, to go faster in the recovering of the social recovering of the language, the improving of the language. Once we have done that, we have to work very, very hard with quality of the product. So we have to give them quality and convince them every day, not by speaking, but just showing them the paper, that you don't have to buy any other language paper to follow Olympic Games. We try to do a national paper. That means that we don't write news about Basque, only Basque, all over the world, We follow Irish elections many times and Stormont process and whatever. So, quality and community. It's here in Namaska, Lauren Hart for Fiche Coig van Gate, Baskish. Agus Chonikas do, go will show he cur Koshgar and Waragu at Hag Beria. Ta crew agus Kyler Marcello Margriwi of Changa. Agus fi simagum in a chud barulacha or a nask either in Changa, agus Nash Unachas. Agus in Maragu of Esaku de Wars at Tohi. That's wonderful. If people were to adopt a language other than their own, do they then, by osmosis, become of that other country? Do they cease to be themselves? Do Basque people cease to be Basque if they adopt and use Spanish, for example? To adopt the Spanish language? Yes. No. So you can still be Basque and speak Spanish? Of course, but we don't think that making a new state is worth doing it in Spanish, because we have a very big, beautiful country in Spain. Spain is beautiful, but we want our beautiful Basque country. France is beautiful, and Portugal is beautiful, and German is beautiful, but we want to be beautiful at home. So if we are going to be beautiful, very nice people speaking Spanish, we don't have to separate from Spain. Why separate from Spain if you are going to remain speaking Spanish? So we want to be Basque, and we think that being Basque goes very, very close to being Basque speaker and user of the language and reading, and then you can dominate. You can speak 2, 3, 5, 7 languages, but at home, in your country, in your paper, in your TV, in your parliament, in your factory, in your group of friends, with the doctor, you speak Basque. And we cannot imagine. I think, fortunately for us, we cannot imagine a Basque country without Basque language, because this is in the ADN of being nationalist Basque, the language. The DNA. Yeah, you can be left or right. You can be clever or stupid, because we need stupid people. There is no clever people without stupid people, so you can be stupid and you can be clever. You can be footballist, you can play handball. You can be a good cook, or you can be a good priest, whatever, in Basque. This is a definition. This is my world, this is my country, this is my land. We speak Basque here. I need to have Lord Marcello and Shaw in Efika Beria and Nocht and Leihul at the Basque. Jim Keiko Ledger agus a tan funny of Tivir den Changa. Agus Keiko Brodel agus a Tashid. Agus Keiko Sillier a Tashid van Achateg Basque in St. Dawn Shaw. Sharwood's Wrap Kits. Serve up some excitement. You give your kids milk for healthy growth with calcium for strong bones and teeth. But they also need vitamin D to absorb calcium. Just 1 glass of Avonmore Super Milk a day. Kinne, a bheit gríhe much in a herin. Agus iad a bheit compordach than a janga hen. Sa bhreatain bhag, tá Changa dúthais ionta Ledger, agus mohím Keiko chumanta tá daoine an seo don Changa.
Tá'n bhreathnaigh sin uachtar mar hanga an phobal. Mar hampla, tá cidhúir bannaí ceola canú go nádatha sa bhreathnaigh. Bhfuil me is deathar teacht tarne ina ró banna ceol mórla ra ag clachtú, Cowboys Bros Bútónag. Bhí fannar am amsú catí a bhíonn siad ag canú go heisiach im bhreathnaigh. We perform in Welsh quite simply because we speak Welsh and we grew up speaking Welsh in a Welsh-speaking community, and it didn't really cross our mind to sing in any other language. No, we're not. It was just a natural thing to do, actually. We're not. Well, I personally am not that comfortable speaking English. Actually, I'm so used to speaking Welsh day to day with everyone I meet and everyone I know. I find it hard sometimes to speak English and to start writing songs in English. Yeah. It would be quite really hard for me, I think, compared to writing songs in Welsh. We're not on a mission. We have been accused in the past of trying to make a political statement because we're singing in Welsh. And I find it really odd. It's a very pessimistic attitude when you hear a band singing in Welsh. They must be making a political statement. Yeah. People in the past, David Iwan and such, they have fought for people to have our and to have the right and the attitude to allow. Hopefully the end result from that is that people are allowed to do it naturally without being questioned. An seo an éireann, tá lucht na Gaeilge ag strathailt chun saoil léithúil nádatha a bheith acu ina deanga féin. Fear a tíon seo go glan sillar agus a taigéirí rudanseart a dhéanú faidúta, sé Ronan Mackie Wee, a radio na Gaeltachta i dtíor chonal. Sílam sa go rud iontainta táhaachta tá go mé rudanseart an cos le tionscail ceáil agus siamsaíochta agus síl sóisialta go mé grúpaí ceáil abalta bheith beo ina deangaí héin, go mé circuit an go mé siad abalta bheith sinne gan amara, mal fearste, mal clia a hanaid fríide tír. Agus go mé de bhhanú bhela an rud atá déantaigh man sin na bret na bige le na blianta, na grúpaí seo le a canú am rahanis, Louis a Rockers agus Wai Diawald agus na grúpaí seo le a canú am rahanis agus in na dhé sin chanig mit Garcies a Garrick Monkey agus Super Furry Animals agus an rud seo le in na ceáil na deangaí héin, aber bhí siad mar réalta mór a ceáil a Merle fasta a cheáil siad na deangaí héin agus Keris Matthews agus Catatoni agus na réalta mór seo a tacuúin sa bhreat an bheg canan siad na deangaí héin. Cumile sin bei Ronan os nodí an grúpa Cíla againn, bei an grúpa Ríis is Connemara taínta mai, bei JJ O'Doherty, Ciaran Amwini, Niall Hackett agus go leor eile turgaí bomate duine. It's too fun cabaret crackalcha, Roland. Well, sin nutas a cabaret crackalcha na ócaide tá uairsa bhí agus bín ceáil againn, bín ahanrad an Gaelic ceáil againn a hancinneal ceáil reggae, ceáil rap, rock ceáil, seanos, a hancinneal ceáil, an sin bín dausan seanos, nó dausa burlesque, nó ahanrad catis leis a bhascan fasta, agus an sin tin meid a taistil leis ag féilteig sula cos le Electric Picnic. Go bonúsa sin rud tar a chúl na an réomhlaid, teint a dalígam San Vínu huirtaid nó é víniu mar sceart a seo éar bhela. Aber síl sóisialta na Gaeltachta den chuid is smó, staithí gúil se Merle, mar sin seo hílagur rud ionta néidere tan a níró sé tarlú, mar an. Bhí sé tarlú gan na mara ag level an teart le ceáil country in Gaelic agus anad agus John Bug agus na Hankery agus Leitio agus Bartlow Dónail agus Dini Maiad an chéineal sin mar sin bhí rud an teart an speisialta tarlú a gan na mara. Aber ní ró TG Ceheran nar a bhí nar a hasisiid a crack seo agus bhí chéineal. But dini goni betchal fan a Gaelic agus ret námadí seo le Irish shoved down me throats and bladder seo le a chlann to goni agus just bhí chéineal íhagur chéineal drámainn tá dúranta a bhíons na Gael agus just go síns de le thart cain fan Gaelic goni. Nes tá chuid sin fear agus ní ré alfasin denim héin sin na halsa las fasta a tá sé táhart a go má cratiagain agus go má jabalta pléisiir a bhaint sa tíal agus gúil má jabalta chespant a ghaoine eile gúil pléisiir dochrete a buint leis an teangaí seo aganine agus leis an síl a chruthíonn mit háartar sin. Sin spirit sin nahfuil muid a geirí
gwyn reilig bwys, na gymog jerwlys yn ydys tawarti togo'n yn wad o dwyt y piersa, ti'r gan tangi ti'r gan anam agos machalian myd, y gaeltart machalian myd, y reilig diatomania sasan bag na brydniart niel tan wad ys tawarti fi ogo'n cael togo'n. Irelandshire. Abershire? Irelandshire. Irelandshire. Smile yma. Irelandshire. Westlet Tamadita Puyadi Veligas Takia Tortan Cabaret Krakajan Art Rave Light Call Nagalike Kuragina Darnia Sanair than a gale Boiling the Darnia Catsanair than a gale Call the Darnia Sanair than a Ta tóchaí an teanga Gaeilge ag brathar níos óg. Mas mian linn teachta díar ar a chéad glúin eile, caithimid ceangal leo, agus tariscint warin túla chur os a gáir. Bíon na mic líon óga an seo galiste lorgan ag arcar an teanga mar rud jarafa a winnin le sprí agus na crack. Tá bud tríal coppla rud nua le roinnt go bblianta nos. Tá deisina iontacha ar fáil, nach ar fáil roinnt go bblianta hain maidir le na meán nóg na gdésan nua ar Nidirlín. Bhlas tú, bhlas ma, níor bhlas ma. Bhlas tú, bhlas ma, níor bhlas ma. Fecar cháinnig gúil se le gian go mór in nearcha agus ar gorchaige agus go bhecin scoláirí gur deischobe an táúisina dhéanamh bheith fólam na teanga go bheith actually gúsáid na teanga na síl tímo go seomra ranga. Beidir go benú is táhachtaí go ólamáirí ná go mach siad spreacha, go mach spéisiach agus go mach díchas ar bhailagus an teanga a óla. Beidir gur bin an easta bh tásan gcórasaidechas nach gurtír a bhaid ar chuí ar bhealach spreagúlaí ná ar bhealach réalaíoch ná ar bhealach go bheice na bhólamáirí cén úsáid practicúil gúil se taine ná na bhaint eiste na síalthain tí mugan siomra ranga. Ag jeú an turis seo thar ceir hir, agus mé ag brathar mo go taithí wargaíarta, tá má smaointúar cadéatá seo le go gráf a cheis na Gaeilge. Tíim na tráchtaí mhóra atá ag curvém ar a dóin, agus atá ag gathú ní bhhain cuasaí grá a an síl é hain. Cén áit bheits ag an Gaeilge síl na héireann a seo amach? Gan í, tuití muid níos fuide isteach san Anglosfér, mar sin tá fiúntas ar leith ag buint leis an teanga. Don Nation. Yn áíre déthrá gur mirúilte gúil an Gaeilge fós á labhart an Gaeltachta néire. Aber ní dóla maid a caiisiar aber go dtí aimsir bhunaí an stát nó beidir chuige bliain roimhe sin. Ní mór an daoine dearann da gur ha ceistar a meach an Gaeilge fós beo a 2012. Níl sam bhfuil mór an acha budéach go meach. Tá ar bhealach is écht an héine Gwyl an Gaeilge, gwyl yn teanga se fós a lawrt y bobl fegar fod na tír. Is écht an héine gwyl yn teanga se a lawrt a grésan Gaeilge fod na tír las mog an Gaeltacht. Is écht an héine gwyl yn teanga se choforbra sin gur fédel lethe go lingleg go hacadú laber ó híb na nalscolanide agus ó híb na creiltóireachtaide gur fédel lethe go lingleg le nach mór cholle réimse gan síl. So tá écht í mór a diantain, tá í maithe diantain. Ach tá dúlháin mhóra amach rún go fór. Is féidir casa dhéanúar san na Gaeilge, le teachtaiste economíocht ar an éisteocht a heispont. Agus tá sé táhata go digí daoine gur cas stratéiseach é seo, ní cas barta. Agus tá níos móna airgid a gceist, tá obair crua a gceist fásta. At times where things are tight economically, language development tends to be an easy target because people will say, do we really need that? Is it not just a bit of frippery? Marketing in the nicest possible sense has a very important role to play so that people understand why Gaelic is important. I mean, I can say to people, well, Gaelic is important. That's not enough. They have to understand what role the language played in the past history, what role it can also play in the future of the country. Because we don't want just to conserve it in aspic and say that's Gaelic, because it's not. I mean, it's human life. It moves forward the same way as we do, except we die, but we hope that the language doesn't.
The name of the Basque Country in Basque language is Euskal Herria. And Euskal Herria means the country of the Basque language. If I live in Basque language, I see the word in my way, and it's not better or worse than yours. I mean, and I would like also to see the word in another language, but I think that in each language you have just a personal way to see the world and to understand the world. Even we are in a globalization process, nowadays we still see the world in our way, and I think that's the reason of living. Maidir le corcan cin na Gaeilge, tá na sean stíranna cumarsáide marú. Inniu, bíonn mar an daoine among feachtasaíochta, agus is mian jo bheith páirteach in luaiseachtaí. Nach sin an cineál rudda a bhí agin céad bliain ó hain, glúaiseacht. Tá Gaeilge anseo le na mílte bliain, daoine a lórt gan stad gan stainú agus bór a troie gur ma daine drama le ciú síos. Na Gaeilge chuí roiine agus le ciú dan teanga í buasal, brasú sem a chrísa go bégus tá cinnte go marisiú se crícha daoine eile. Tá muinte na héireann baúil don teanga, ach níl mar an Gaeilge de feiceáil ná le Clinston sa tír. Tá Gaeltacht hénig go Gaeilge agus gan plán éigean dala jóisí buas. Tá ceannasaíocht agus tacaíocht riachtanach, na plán riadó agus tuairiscí bliantó. Ca fada a bhéasan, ach ma chuirmid sin lig a bhéim is cinse gur féidir linn. Fannigin ar downta inis de chórtaí cócroachta ó cuisine, agus is míos a famine a bheith anolahú chlár na seachtainna seo, ina dhéag sin Bomb Girls, agraíonn lárna duine dá mac agus faigheann na cailíní scéala go bhfuil príosúnig cogaigh tréis éalú. Tá TG Cahid le fáil éonáid, éonúid, Íslódáil an app nó gon iPad. Sé go TG Cahid Stad TV ó rívere, tablet nó fón cliste arbe, brú agus rána ó réon farsing, siamsaíochta ceol, drámaíochta agus tuile. Tá TG Cahid Stad TV, ar fáil